Hadirin berkesokar jelas kalau penjalan jaga samai trekam dan ikat term jaga KHDC buat JHDC. Nak kalau sama pertama lu banyak buat nuilam kalian persyak apa KHDC ubat titos kad. Buat ubat titos ulang buat semua pelasyu nama kita kesian kelapau. Berkesokar kan penjalan jaga jin trekam jaga niki artli ki Autonomous District Council. Ulang bandai peluang election nadi men pemenang nadu mendo. Buat kipat baru keterai kebabuan kia sotu. Halu kecing aidau ya kata Mission Commission dan ya kata Mission Committee nak kalian buat itu so kalian pojok uru atau pojok isi jo u kira penkaya ya kan kata limitation dari kena up ya kecing permanen ya kecing ajung buat nak kalian jo kisnong. Hai kepada bakan kecing penjana kalian buat itu so long bah kena berpenyang baik kembal rada kesokar but kemudian jumpa setiap benda sekemat jika yang besar halo jakan ni. Kublai buat itu. Kublai. Tapi iya mentak kasnya nak yang kesokar jelah kalau rakan penjalan mereka semua itu rekam yang kayak yang berbar District Council berarti kini si berka jangan kehil satu Autonomous Council. Tapi kayak apa? POE nak kalian jong pi kemudian alam kalian persa ke HDC. Nak kalian kejonga tu yang ada suatu lupa bakin sa penjalani ya kan ka samoi trekam jong ka District Council namar ba nakidak kisien ngalai iba namar hadu menin kasmiru long namar baka tem jongi kan kut san tarik re hadu mentaru ki kampen menai election tengila sutu iba ngila adep long bangila adep sutu iba ka nak kalian ke sarkar ka dan jing tumuban penjalan bat ha kajuk ka poro kila sim ya ka tu ka delimitation komiti lani ka jing pia kita konsumsi kum kawe na ki daw ban penjalan Teh tu nak kalian jong pi pedang na empat ya kena ka ra jong ke sarkar. Nak kalian jong pi rasa pat kum ngin ong ayu namar ba nak kalian ka jongi ngila keren sai do basdang ba ngilong ready lada kalong election mentar ngilong ready da penjalan do long ready tangkawe ka sulong ba ni Sudan ka jing sengawa khamat pat ba kan ma lakut tem te balen dang penjalan ka Sudan jing sengawa kata kan nak kalian ka jongi mo pat ba ta lakwa man long election no lakut tem te balen su penjalan ngim sudai kan to hatu nak kalian ke UDP la se lain nam sega kaying kaseri bantit jing khang khawiri bat kene ne pin pedang bat ja kai ka bokar sarkar kelak rai em pan pelut por ban ya lek im kasari ban ya lek ai teng so bakam ngim Sudan por ban ya pelut por kata marabala rai teng ngin cukup yang baik namar tanre na kalian jongi teng la keren sai kumta kasyong hopat ba ban bisar namar bana kalian ka jongi la keren sai na do bastang ba nila kwa ai bakan long baik election in time te hatu lada kata ka ba kibadan ha kabor par kisngo ba don kam ban extend ngin ong shu no ni haban pedang hatu nak kalian jong pi la se sedan em ka hukum kene ke presiden na kada bom pia thamai konstitusi ban penjalan pada ka term jong ka house ki artli council hadu menta tempat don ya kata te la se kaila se kada nama pipi ong bo pim das ngau ngitan ya kita jing aida ke election dia ka ya ketua delimitation committee baik mo ka we kalong don ki ba ka no ba ong ba ka isi jongi ka klem le halo ka ni ka jing sia konstri dengan ya tu ya ti ba kala don ka file ka bangila amut iban take up ha ka bayade ban reorganize ki konstitusi tingala pensyaya kata delimitation kamut ban pihak konsumsi ban penmi thamai konsumsi reorganize bagalong wanra nang tu hang tu ban peniabiang ya kata ka pucing don jong kibreu kata ni jule hi mangalaong hau aras dar khatlai ro ni le hi kata tang ba ka sulong ka kalong ba ni khamio kanu no ka representation nani kata ka ding tho na kinu ki pat ba la ni kinu ha ko por jonga bangalong CM ka khamdan kanu no ka jing tho le si kawan hadin de kata ngampip jengre ka por jonga tanga khamio padiang kanu no ka jing tho na ki liang ki snong ne ki pat ba nong chiet bakin ong bangi don kam ba kani ka snong kan ngat no sata lani ngi don kam ban penhe e konsi lani ngi don kam ban penret e konsusi kung batangi khamio ai ta ba mio te ka question ban thau kata ka limitation committee kam arais kan nomor wa kadon rumo ka
kipat ba ki bong ba la se namar ba kena kajing penjalan kajing kwa hiban penjalan ru ki sngi ki ong la se ba kenang ban namar ba kena ka isi menta ka samai trekam ka ba kayo ban trai ka dang lengkot plat ban company ba kal ala ban na sibun ki palat ban ki isi ku fialam ki ne ki arsna ki baladat atulah ban ong ba ka desisa kata ba kenang ban company ba ka isi Kata ku ada belam ba samtak titos bah ban bisyar. oke ba to ku boleh sibun Tahu boleh.